Shalom, selamat pagi Bapak Nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano paribata bani panorang sebut nerion. Pasada hita hurta martongko kita. Ham Tuhan ne bata Bapa namin na marhabang siya no atas. Terima kasih may sumbang konur nami kubamu. Alanidas bani panorang sebut nerion. Gok ibagas malas niruhan nami. Ihahulongi ham, iparmuduhun ham, iramot kon ham daging pakontobi nami. Ase ibagas ganup lakuan nami sa ganjang niya reon, tongtong ma hidup nihur apa hamulimuin na mangguki parguluhan nami. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami cala merapakon tonggo nami on. Amen. Bapedang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marian bani panorang subot niya reon. Nagoy sisihan namin marhiteon ni channel YouTube on. Rigapan sigano paribata sa darion Kamis tanggal 4 Mei tahun 2020 ay matar surat bani buku Markus bindu 5 ayat 20 lalu nama katahon senon ay nini uhur ni do ibagas ujamah gelahio ni ay maluma wahab onma sada hapor sayaon na ihapkon ni sada inang na doma boritan patang ni hioni ia sadokah 12 tahun. Totu anggo kita mana mengalami ay jana kita sendiri mana boritan ay doma bahat na ibahin kita sonaha asiboy kita malum. Ataboy subuton ta 12 tahun sedo panorang na pondok terlebih maay anggo ibagas parna boritan. Gari sadari tumang anggo sanggah boritan hita songon na dukah tumang do pangahap ari-arion. Halani ay bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus boy do humani hita mangahapkon sonaha ahap ni sahalak na boru na domma boritan sadokah 12 tahun ay. Gatni domma ia martambar agi huja tapi lape jupah hamalumon bani. Tapi ijon ma marhiteon na masa bani sada inang naboritan pon sada hapor sayaon na luar biasa. Masih isogut kita hapor sayaon na luar biasa halaniaha adong tengir ni hurbani anggo pajupah ia pakon Tuhan Yesus jana ijamah gelah hioni on matingir ni hurni ay na luar biasa ay hujamah gila hiyo ni ay nini maluma wah. Totu bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonay ma namaningon jupah koma ibagas parguluhan ta siganup ari. Tongon baha tumangdo ahana iporluhon hita ahana nyarap konta aha nasihol jupah kita humbani Tuhan Yesus. Tapi kunci ni aima asi jupah kita aha nanirapkon ni uhur ta kumbani Tuhan Yesus Kristus. Maningon do hapeni adong tenger ni uhur nasunin baggal ni songon tenger ni uhur ni naburu na domma boritan on. Janah na padua kon maningon do kumani boy dah kita kumbani namasa bani naburu na domma boritan 12 tahun on bahasa ibagas perguluhan ton pera gatido sunay jupah kita. Ya, adong na nerap kontak. Jana adong na pinay mata. Tapi lapi jupah kita. Bapenang marhitehon na roh bani Tuhan Yesus. Ondo hape na maningon ipatotap kita ibagas urta. Barang ahape na ihasihol kon urta. Barang ahape na sihol jupah kita ibagas parpuluhan taon, roh mahita ubani Tuhan Yesus. Songon kasus ni naburu-naburitan on, marhiteon na roh iya ubani Tuhan Yesus. Ijay do tongon, tenger uhur ni, jupah iya aha na pinindahan ni. Ase sonay mahumani hita, ibagas guluta si gano pari. Barang aha penuan na ipaymay maham, barang aha penuan na nyarapkon ham, jupah kam dapat ham ibagas gulumu. Roh maham hubani Tuhan Yesus Kristus. Ase Tuhan Yesus matongon na mangguki ahanap pinayman ni ham ay
aha na nirapkon ni hamay ibagas guluhmu. Jana patuluhon marhitehon ni namasa bani naburu naboritan on jupah kita ma songon pepatah ni bahasa Indonesia na makatahon, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Sonado humana igibagas perguluhan taon bahat pahara na buhay mambayin hita gabi manduli, bahat pahara na buhay mambayin hita boratan ibagas perguluhan taon. Tapi anggo tetap do hita marpangarapan, anggo tetap do tengir uhurta kubani Tuhan Yesus ijay do tene jupah kita dalan malas ni uhur. Alani ay ulang mabiyar hita, ulang ragu hita, porini PHP idopa kon hita ibagas 10 taon, bahat kendala, bahat tantangan, bahat hasusahan. Tapi anggo tetap do hita sirsir marpangarapan na manggulu hubani Tuhan Yesus. Sayna buhaw ni Tuhan Yesus do dalan malas niur obata. Halani ay tetap ma tenger uhurta hubani Tuhan Yesus. Jana persaya hita bahasa Tuhan Yesus marhaguguhon markuasa do pasirsirhon dalan malas nihur, dalan ni pasu-pasu, dalan hamalumon ubata. Amin. Martongko mahita. Ajari hamhanami tongtong Bapa asi ibagas sa ganjang nerion labin martambah tengir nihur nami bahasa ibagas ganupan namasa ni dopa kon hanami si ganup ari pita ibagas anakmu Tuhan Yesus Kristus no tongon Bapa jupah kanami dalan haluahon dalan malas nihur sonay age dalan pasu-pasu banami ase tetap mahanami tongon lambin martingir nihur jana marondos bani anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Amen. Oras bataganupan bapen ang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anduhar matongon songon pangarapan apa hapor sayon ni naboru naboritan 12 tahun ay sonay mahita tetap mangarap jana martengir nihur bahasa ibagas Tuhan Yesus do jupah kita nanerap konta ibagas parguluhan taon. Salom.